õpime keelt sloveenian. Tunni teema: köögitarbed. Krožnik. Taldrik. Skleda. Kauss. Skodelica. Tass. Lonček. Kruus. Kozarec. Klaas. Krožniček. Alustas. Vilice. Kahvel. Žlica. Lusikas. Čajna žlička. Teelusikas. Jedilna žlica. Supilusikas. Naš. Nuga. Nož za maslo. Võinuga. Jedilne palčke. Söögipulgad. Prtiček. Salvrätik. Podstavek za krožnik. Lauamatt. Prt. Laudlina. Lonec. Pott. Ponev. Pann. Ponev za cvrtje. Praepann. Kozica. Kastrul. Pokrovka. Kaas. Kotliček. Veekeedukan. Čajnik. Teekann. Vrč. Kann. Pladenj. Kandik. Servirna skleda. Serveerimiskauss. Servirna žlica. Serveerimislusikas. Deska za rezanje. Lõikelaud. Lupilec. Koorija. Strgalnik. Riiv. Žlica. Vispel. Lopatika. Spaatel. Zajemalka. Kulp. Klešče. Tangid. Merilna skodelica. Mõõtetops.
Merilna žlica. Mõõtelusikas. Cedilo. Kurn. Sito. Sõel. Pekač. Küpsetusplaat. Posoda za peko. Küpsetusvorm. Skleda za mešanje. Segamiskauss. Valjar. Tainarull. Kuhinjska rokavica. Ahjukinnas. Predpasnik. Põll. Kuhinjska krpa. Köögirätik. Solnica. Soolatoos. Poprovnik. Pipratoos. Kozarec za vlaganje. Purk. Odpirač za konzerve. Konservijavaja. Odpirač za steklenice. Pudeljavaja. Jedilna žlica. Vilice. Predpasnik. Kas soovite neid sõnu igaveseks meelde jätta? Minge aadressile flashcards.com ja harjutage seda ning tuhandeid teisi pakke täiesti tasuta. Link on kirjelduses.